субботлы кылдырышыңар керек да, мына чөптөрдү ордоп төгүп урбай баштаптыр. Мына жерде мына жакшыраак гүлдөр деп коет. Тикенек басып кетип турган. Мына мусулларды жатканын карагыла. Тракторга коюп алып. Трактор алып калган. Жети болду да. Мусул. Бар мусул басып кетет. Уже урай баштаптыр мына. Арыктап жабылып тур. Шаар эң сонун мурайяныбыз. Центрдегі остановкалардың астаны. Мына кімге қарайды мына магазин? Арендатор болса ошоға эле кылдыртып койсуң. Арендатор магазин табалап акча таба тапшы. Остановка ким рұқсат берди шуга? Мен силерге тапшырма эмеске. Шуну алдырып таштап туруп, мына ушу остановкадан баштайт. Бар проекттарда биринчи остановка ушул остановканын үлгүлүгүн баштайт. Чоң адам центр ушуга баштайт. Мына ананда карагылачы мына жер, азыр эч ким жок да мына көрдүңөрбү? Камоктор тизилген. Алдырып таштагыла, тротуарда бар. 2 ай болду соттерген. Көрдүңөрбү? Айтча эме кыласың, бардагы чыгып. Шаарга мына эртең менен бир кызыгып карап ана адамдар тура эмес. Мына тема эмени караганда жолго эле коюп алган. Киоскалар бар го, тез шаардагылар. Киоскалар. Ошону мындай темир эмес, жакшылап пластиктен вид кылып, мындай проект жасатып, шаар боюнча ошондой газет кылып киоскаларды оңдошот. Мындай жасап, Правда, блин, образцовый жасатып, ешкім башқа ошо талап кылайын ушундай. Арық тазаланбай, жем алмай, ачыктап тазаланбай. Негизи айтам дейм. Сасып кеткен жок. Шпиртмен эле бир сыгы шпирт басып атты. Делен койдук, мына мусул жатканын карадым. Эл айтат да. Тазаламай тарап, карабай тарап деп айтат да. КПК болсо анча мейли. Мындай эң шаардагы Коз деген жерде аткан. Алгыла деп темирди эптеп контейнер жаап койгон. Бул анда шахмат чыгып. Эртең менен чыгып ана эже менен тил табышып, мыналардын тазалайлы деп туруп кызыгып эртең менен чыксаңыз, 1 саат иштеп койсоңуз эртең менен ушул таптаза болуп коет. Көрдүңөрбү акыбалдар? Сиз шыпырбагын, просто көзөмөл кылышыңыз керек. Чыккан кетпеңиз. Көрдүңөрбү? Эмес. Канча жолу айттым мен. Боз болуп турат. Шаардын эң ортосундагы эмелер. Мына көрдүңөрбү? Топ болуп кеткен, ашканага жалган. Мындан кара мына эмелер күтүп алар жактан кара айрылайын деп калып турду. Ондошмо керек да, бул шаардын ортосунда. Эң кымбат ушул жерде сатасыңар, Фрунзенскийде. Түшүнүңөрбү? Хозяин айтып туруп, мына жерде оңдотуп кылаган. Эт сатасы бар. Бирок мыналарды толгон эмелер. Yolbayсыңар, эртең менен келдиңер, балдар. Я мына арыктар сасып кетиптир. Этиңе деле чымын-чишке кирет да мына жерде. Көрдүңөрбү? Чукур.
Çıkar öyle koy. Sap toz bakıyor. 15 minut toz. Bunlar hiç yolda çıkmamalar. Şimdi de artık güzel de. Bu süre sat. Jet olmadı. Az gelip daha kadar oldu. Başta şattı hemen. Buralar vardı, açtık gerekiyor. Düşündün mü? Vardı, açtık traktörler, Muhtar. açtık kulağını. Yer taktın. Vardı, yolga çıkıp durma, yolun kırına çeyin çıktan. Büt vardı, buzduk kulağına vardı. Kayak dönem basatın abisi, adamlar ağzı, maçlarını. Bırak, trotuar degen çoğu okuyun. Akça almak bir tucay dedi, tabi ne dedi. Osman koyuyor, bilmeyiz kana. Kim bıraktı? Kim bıraktı? Bıraktı bunu koyuyor ondan, adam basatın. Aslında katlar geliriz. Aslında sonra şey çok katlar geliriz. Ne gibi de akar var. Götürüp tak. Gelin öyle buzu alt taşlarında kayakla su koyarsın diye tem oluyor. Hani abi ben de yolun ortasına koyuyordu. Bunlar vardı aldılar tazalattılar. Ya, lekin bunanı koydular uçuklarına. İkinci bunan tostu. Az daha uçuk basana giyin. Bunan жерге daha bir de koyuyor. Ya şunu tip koyayım orada. Bu Badarkundan sürüyorsa Badarkun bana teşhisi çok bulardı. Aldık kılak, bol mu tazalar. Oturuyor musun? Bol mu tazalar tostalar bunlar kamaklar. Hüt aldırıyor. Yoksa bunan municipaldır. Cer bunan yerler aslında cer. Ha gördün mü? Ana cerden capkan buna. Bu nasıl geliyor hemen? Anan karaç ana. Bize dile şkolda da durup, yazılıp durup. Bu çıkan hazır mı? Buna derler çıktım lan. İşte buralar hüt aldık. Bunların arasında. Vapşe tratuar yok. Ana prokoluttan anne. Prokoluttan maşinasına jolga koyup girip geçse. Bravo. Bunların arasında gazlıganlar dedi. Tüzük kılıp koygan olmaz. Kim geledi, kim kıladı kanadetlerine. Biz büyüyorsak şarkı. Gördün mü? Toz koymuş. Az daha un çıkmayısın ha. Buna fundamentte kuyup koyganız ya. Buna da yapar. Yeter ana o şekilde bu nereye getirip çıkar. Valla birinci un çıkmaytır olur ama görüyorsun herhalde ben ayıttı diyorsun. Şunday kılatın. Şunday kılatın da şarkı. Buna neydi illaydı kılaç mı? Turatuarda buna birinci zdaniyeden başlağınadan kolunu bozup duruyor. Ne diyeceğim buna alıyor kılaççı? Ne diyeceğim? Tazalamazsın onunla. Aslında buna küllerini alıp bunalar şüpürü. Ağzını açtırıyorum. Tamam demiş o. Günde cevap etip aksaar şıpırıp tazalap. Dört gün işlemedik. Ne diyeceğim ben ona? Benim aramda yürüyor başkası aldı. Kılaççı diyorum. Tazalamazsın abi. Kılaççı. Ha? En kaldı, bugün kaldı. Kılaççı ona. Ne iş kılasın? Satacağız sana. Ne mı? Kılaççı akbalım abi. Ha? Ben işleri ya. Ne oluyorsun? Tüzü tazalamamdan yapmaysın. Bugün tadı var. Bugün tazı var. Ses işte evet. Ne güzel tazalasın da şahane. Bunlar tazalayıyor. Sizleri tazalayasın araba. Akval kızdı. Ne var buna gördün mü? Gördün mü? Buna böyle bir gördüm. Buna dedim baştan kolunu karap çıkıyor. Şunlar tutuyor oyunu özüm gibi. Vardım baktım senin kötürümle buna. Azaldı demesi. Ağlanacak. Kırık kırık. Ne olacaktı? Dinden algan ruhsat. Takmetleri kötürümle buna karap çıkıyor. Vardım tosuptum. Belli bir parti koyuyorlar oturmuş. Bu neyse kadar olmaz. Ya öldürmek de buna vardı. Benim ciğerim yok da buna. İşte iş gerekti buna. Ciğeri de bütün municipaldir ciğerlerde taptırı otasın. Beni var arada boptuğuna, mahkumunu, tosup tutuşça. Beni tüleyin şu ciğer. Yok. Tüle evet buna. Municipaldir ciğerim yok. Anca kvadrat metre ciğerden harcayamam bu. Ben böyle tratuarda narışıyor mu buna? Ağlar. Narcaydan başta tutalım açtık kulağına.
Lişne men özüm gözömölümde olatmaz dedi. Lan gördün mü? Şu mına жерге çıkkan mına alırsın da. Ortaga çökedi. Burada şu buzağı bulak ana. Erten buğa dagı çıkpasаңар dagı çıkar. Adam toybayt da. Toybayt aldık mı mınalar da kolundan. Mına. Musu var ama. Bu ayıtı Senter'de. Hem böyle aptek var mı? Acayip içinde gün. Ana. Bakın Başka sizdeki cekemen bilmiyorum. Olsa veriyor. Ha. Olsa veriyor. Ne yanından çıkan zaman cekemi var. Birini de. Bilmiyorum nereye çıktan da aslında. Siz arendada oturasınız. Bırak beni sizce. Siz bırak çok şunu söylersiniz. Nereye bunlar çıkan zaman şuraya da var. Ben şuraya var. Koyun aldım. Kartal aldırıp buzuk demiş. Nalar değil mi? Aptek öğretmeniz. Buna karat şu olsa alıp tazalap koymaysan mı? Karanlatacağım. Buna bir nese desem lan karanlatacağım. Çanlarda. Darmek satkan neger bir samsa satkan neme olsanız mail de ettireceğim. Ak halat giyip durasın. Kaçı bu? En kırbat bazı, en kırbat. Nağıraç buna, çoğumuz, kayaktan da demesi belliyiz. Andan göre buna pazarga şu yerde жақсына алып тұрып, мал жерде алып тұрып, парковка қылып қойсаңар болады да мұндара машина демек қылған мына жерде вид қылып, ана жерге темірлерді қойып тұрып, жақсына алып тұрып, машина бере барады мына базарға келгенде. Мына жерде пробка болу керек дейді. Мына жаққа тізеді машина. Ананы ушул жер пробка қастырады. Машина өте алмайсың. Алай базар деген жазсын. Ешқамал мына жер парковка қойып тұрады. Эме болбойт деп мына ресторанның эгасындыгы айтсаңар, наоборот сүйүнөт. Жерлерді жақсына бағып қызарған гүлдерді егіп тұрады. Анан мына жерден улап тұрып каптин арасына қойып қоюш керек да. Каптин арасына. Мына платоктон бияка суу секип чыкпайт да. Каптин арасына қойып қойса мыналар көп. Кел өткөзүнөн жеп турулар, жол берди. Мысалы ушул райондан чыккан сөз мен уткан сөз. Тазалык жакшы болбойт, карабай коюп деп ушул райондан уяттуу адамдардын айткан сөздөрү бар да. Туура экен да, мына көрдүңөрбү? Акыбы баары туура. Күндө саат 5те көз учурашат. Салам алейкум, ассалам. Анда жакшы деп кичине уялбай эле алышып тазалашып коем менчи. Түшүнүңөрбү? Уялбайм мен мусул тазалаганда, тазалашып коем. Анан ол уялат анан кырып шыпырып тазалап эме коет. Ошону мамилелеш керек. Көрсө болот экен мусул кайда жатат? Катар. Allah Düşüngene yapmaz dedim. Olur mu?